Asan Toriba State Sida BJP led government Haivitare. So long Masi government si leingak Manipurda Nungsinana Sana Sinana Shanti Leina Leigani Haivasidi thjde Manipur Praja Singse Kina Machin Toknang Ngangwang Ngamdabne Manipur City Sigi government si leingak so long present government si leingak Manipur will be finished Haivasi Loina Prajasingi Wakanda, Paunarabane, Prajasingi Wakanda, Kenotorabane, Aduna. Head day one the government hit Lakaki, Dictator gi, Sasan Haibutari. Dictator gi Sasan Zikarai the Hawi. 2017 da Manipur gi Prajasing Piba mandate to the Koi parties the Pibane. Akoina 28 Kaba. Small margin never. Akoina 28 kaba, aduga moina 21 katakaba. Ngame haibagi matagumna sigi Rajbhavan institutions he. Masidaida moina nampuda force orga Union Minister Karlaga sida Pamjan Nerga bargain taurga nampuda semba matamdu dagi haugrabanego. Matamdugi leader, which is President CM Sina Rajbhavan Minister Wagadava induct Wagadava Sindo. Shri Sasanga Search, sponsored by Indian National Congress. Hydra Governor the EBC area. Sibu constitutionally Yabawara Yadabawara. Rajbhavan Highway Governor Highway Ma Rashtrapati ki Bihar never Rashtrapati ki Ajay never governor se Mana no masing sunaba manipulate taubana taubani Congress tagi ngarang dan siranam puda no ina singchalaga Shri Sasana Sas ay maming di paning de migi personal ino maming panmaga ay haina dieba Aduna Shri Sasana Sas letter to the leaders in the Chief Minister na Singhai Mantri Hapagyan evil letter to the Irimiko. Shri Sasana Sas, elected from Sas Assembly Constituency, sponsored by Indian National Congress Harishibu, Sangvidhan nga Ibra Ngakta Brava, President Haibata, Governorship President Neva. She Sangvidhan nga Ibra Ngakta Brim. Sangvidhan gi war late, democracy gi war late. BJP da leiriba government data yingbiuba forcefully moi sarkar semi neba aduga next na hujik yingbiuba India da khara leiraga hai covid na local body election tawba ngamhodre hai covid na maram moi India gi any state amata local body gi autonomous district council oiba yai Panchayat ki woy bayay, municipality woy bayay, election tawhidaba state amta leiriba present government sinong to kumo oba. Shri Ibobi nang ngawido machin thibani, hanjinba ni karamba state ito COVID na maram woy na Bengal woy bayay, UP woy bayay. COVID na angak papik award do niya moy loy na election tawhiba. Ngarang nahandan na alien su tawi, Tripura su tawi akoy ka yumthang na ba state singse kari ginawa ba? Shri Leikhidraba Bharat ki Prime Minister Rajiv Gandhi ji ki matamda local body singse women empowerment gi makhada reservation tamdra nupi singsi gi phida thadna siapashan oigadabani percentage sukti oigadabani thamambase sigumba democratic institution se paliba BJP government sina loina destroy tawre Commission ki maybe finance commission, state commission or any woybayay sigi pasasing se masindadi go to hill, go to village ay. Election tawda na mo na nampu da committee siyem gani haibagumba tampak na gram panchayat ta. Pik sunu saw sunu migi pradhan, zila prasad member, ward member election tawda da tawda Gram Panchayat su administrator ini moyi purkau da hapa mi khra nampu da hapchalaga
सिबु अखोइना डिक्टेटर की शासन हाइजिने आई कयु कांदा पनबसु याउने खरा लेरदिको मोय लेपिनब मोय गिता कैंडिडेट लेपिनब मी लेरक्तद्रा वोट काबदि लायरद्रा सिदी अखोइ लोइब तारे अदुना यारदी प्राइम मिनिस्टर दा राष्ट्रपति दा एमएलए गिजिसु लोकल बॉडी तौरब सुमाइना इलेक्शन तौररोइसि ताम अमतदि अखोइ हापचरगे कान हायरपसु यारिबजानिको दि समथिंग लाइक डिक्टेटर मतिक सुनते मोइनो हजिक चलिबसे करी मरमगिनो लोकल बॉडी इलेक्शन तौब ngamdabase अंत खुमहलओब अंत खुमबिरोब कांग्रेस पार्टी ना हायबसे ओइदबनी हायना अंत हायबि अंत सेमदोकबिउबा रीजन फॉर व्हाट लोकल बॉडी की इलेक्शन से तौदद्रा हुजिक फोबा मदल लापा फाइनेंस कमीशन की वरो एनी फंड लापा सिंगसे मोय मानरगा लौथोकपा याननबा न तौरिब्रा अदुगुम्बा मैटर मचा सेंथुंगी मदमदुदि आई पनबसु फजदिएबा अंत लोकल बॉडी की इलेक्शन से हुजिक फोबा तौद्रिबसे मे बी पंचायत ओइबा याय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओइबा याय और अर्बन लोकल बॉडी म्युनिसिपल कोऑपरेशन ओइबा याय करी मरम की नो इलेक्शन तौदबगी मरम से डेमोक्रेसी से लोशलगे हायरिब्रा अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन से सेगायरगे अमोन इगे हायरिब्रा मसी सरकार से नोंत सेंतोओबा अंत खुमओबा इलेक्शन तौदबगी मरम से अदुना ने अखोइना डिक्टेटर की शासन पालिब सरकार से सेंटर द पानबा सिदा पाल से हेक हौदगी डिक्टेटर की शासन हौरे अदुना कोई भारत की संविधान कन्ब दरकार लाए अदुगा डेमोक्रेसी कन्ब दरकार ओइरेना कोई कांग्रेस पार्टी ना नेशनल लेवल दसु अदुगा स्टेट लेवल दसु अखोइना लाउजरी बसे अदुना मोय माइसु पाओय हाइबसे हंदकता बिफिटिंग लेसन अमा मोय द गवर्नमेंट से तंबीरे मोय दौना वोटर द पैदा पैसा हाइधरगा पैसा येनब नतबा अखोई हंदक एमपी अनी इनर की आउटर की सेंथुम करीमता अखोई सिजनदना टोकन मिनिमम एजेंट ओइबिगदब मीसिंग द करी मिनिमम खरा सिनरगा let the people of Manipur, let the electorate, let the voters of Manipur decide tausuno hain tawla MP anis the moy parama tambi ba hore na madu para machane हंदकी 2027 सिदा देबको ngai lerimneba Manipur की प्रजा सिंह से para असौबा para महान MP की para मचा म तंबी खरे हंदकी para असौबा म तंबी रगे हाइना अदु नत्रदी मणिपुर से खंगदिना आइगी लोन से यम फजदब थोकुता तारबा मणिपुर से ओराजो ओये हुजिक ओरिबिसि लगी हेना मणिपुर से पुम साई की तारे हाइना ngai लेरिबनेबा मणिपुर प्रजा सिंह से